Reka nongere mbasuze mbifurize ibihe byiza cyane bakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe muri kano kanya. Turagarutse mu makuru azindutse ari kuvugwa muri kino gitondo cyo kuri uyu wa mbere ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Tugiye kurebera hamwe amakuru akomeje kugenda avugwa mu minsi mike ishize, by'umwihariko turimo dusoza uku kwezi nibwo umutwe wa 23 wamuritse raporo uvuga yuko wakoze ku buryo bukomeye cyane mu rwego rwo kugira ngo utange ukuri ku birego wari ukomeje gushinzwa, cyane cyane ibirego bari bakomeje kugenda bashinzwa n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ubutegetsi bwa Kongo, imiryango igiye itandukanye. Ahangaha bumvikanye bashinze umutwe wa 23 kugira uruhare rukomeye cyane mu mfu z'abaturage biganjemo abasivile ubwo uyu mujyi wa Goma wafatwaga. Ni ibirego byagaragaye yuko rero by'umwihariko abagera ku 3,000 aribo bapiriye muri uyu mujyi wa Goma kuko byaje kugenda bitangazwa n'ubutegetsi bwa Kongo. Icyakora ku mutwe wa 23 aba ntabwo ariko babyemeye kuko babiteye utwatsi maze bashimangira ko ayo makuru yaba atariyo. Mu minsi mike yashize rero nibwo M23 yashyize ahagaragara iyo raporo ishimangira ndetse inerekana ibigendanye n'ubushakashatsi cyangwa se n'abapereza bo bakoze kuri ibyo byabaye, ariko kandi kugeza ubu ubutegetsi bwa Kinshasa bwavuze yuko iyi raporo yuzuyemo ibinyoma. Bagana Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo akaba minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru, amaze gusohora itangazo rikomeye cyane, itangazo ryamagana by'umwihariko ibyatangajwe n'umutwe wa 23. Bagana Patrick Muyaya uherutse guteguza by'umwihariko ababarizwa mu bice bigenzurwa n'umutwe wa 23 kwitegura intambara ku buryo bukomeye cyane, yongeye kumvikana avuga yuko umutwe wa 23 ukomeje kurangwa n'ibinyoma bigerekeranye, aho ashimangira yuko ibikomeje kugenda bitangazwa byose ari ibintu bidafite aho bihuriye n'ukuri. Ahangaha ashimangira yuko byagenda kose ibyo bakomeje gukora bazabiryozwa byanze bikunze. Bagana Patrick Muyaya kandi muri iri tangazo yongeye gushimangira yuko umwanzi bahanganye bamuzi ndetse anavuga yuko uko byagenda kose biteguye guhangana nawe byanze bikunze. Yongera no kuvuga rya jambo bakunze gutangaza aho yavuze ati icyo ari cyo cyose bizadusaba tuzagitanga ariko tubashe guhangana n'umwanzi. Mbaye ikaze rero muri kano kanya, munyemerere turebere hamwe amakuru by'umwihariko akomeje kugenda avugwa, amakuru azindutse, amakuru akomeje kugenda atangazwa muri kano kanya, aho tugiye kurebera hamwe rero byinshi ku bikomeje kugenda bivugwa cyangwa se ku bikomeje kugenda biragaragara by'umwihariko muri kino gitondo. Ndagushujeho nkurikira hano mu Burundi, uri mu Rwanda, mu bice bigiye bitandukanye, kwifurije ibihe byiza, nkwifurije kumererwa neza, by'umwihariko nkusagukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano kugira ngo ubashe kuzajya ukurikira amakuru n'ibiganiro byacu, ubashe kuzajya ubana natwe 5 kuri 5, ubwo ari bwo batamasimbi. Namwe ndabashuje kandi mbifurije ibihe byiza cyane. Bagana Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo akaba minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru, yongeye kumvikana yamagana ibiherutse gutangazwa n'umutwe wa 23, aho uyu mutwe wumvikanishije yuko imibare yagiye itangazwa y'abagiye bapira igoma atariyo nk'uko bigaragara, aho bo batangaje yuko abagera kuri 874 aribo bapfuye, abandi by'umwihariko akaba ari bigendanye n'ibinyoma. Ibi ni bikubiye muri raporo iherutse gushyirwa ahagaragara n'umutwe wa 23 ku itariki 30 muri uku kwezi kwa gatanu gushize umwaka wa 2025. Icyakora leta ya Kongo yo yari yarashimangiye ko abakabakaba ku 3,000 aribo bapfuye biganjemo abasivile mu ifatwa ry'uyu mujyi wa Goma. Ariko kandi kugeza ubu ubutegetsi bw'Kinshasa bwongeye kubitera utwatsi bugaragaza ko ahubwo M23 ikomeje kurangwa n'ibinyoma bikomeye cyane. Aha Bwana Patrick Muyaya yongeye kumvikana mu bujinya mwinshi n'uburakari, avuga yuko abasirikare ba Kongo biteguye guhangana, biteguye gutanga byose mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba babona intsinzi ndetse banirukane uyu mutwe wa 23. Bwana Patrick Muyaya kandi yongeye gushimangira yuko impamvu ya byose bayizi, yongeye gushimangira yuko kandi bazahangana n'uwari we wese uzakomeza kugerageza kuvogera ubusugire bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ahangaha Bwana Patrick Muyaya yumvikanye ashimangira yuko ibyatangajwe n'imiryango igiye itandukanye mpuzamahanga ari byo bifite agaciro kurenza ibi bikomeje gutangazwa n'umutwe wa 23 nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa.
aha rero by'umwihariko ibyo bwana Patrick Muyaya atangaje birasa naho binyuranye n'ibya 2023 ibyo sesenguzi benshi bakomeza gushimangira ndetse no kugaragaza ko bishobora kuzagira ingaruka zikomeye cyane cyane ku bigendanye n'ubwumvikane bw'izi mpande zombi nk'uko bigaragara. Ibaye mu gihe rero n'ubundi umwuka mubi ukomeje gututumba aho ku ruhande rwa Kongo bakomeje gukubita agatoki ku kandi bashimangira ko biteguye by'umwihariko kuzagaruka mu ntambara mu buryo bukomeye cyane. Uyu mutwe wa 23 wo uherutse gusohora raporo ushaka kuvuguruza nyine bimwe mu birego warezwe mu mezi ashize biri mu mpfu z'abantu benshi mu mujyi wa Goma n'ubwicanyi ku bana mu mujyi wa Bukavu mu gihe rero cyifatwa ry'imijyi y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbere gato yuko basohoreye raporo kandi uruhande rwa leta ya Kinshasa by'umwihariko rwavuze ko mu mirwano yagejeje M23 ku ifatwa rya Goma mu mpera z'ukwezi kwa Mutarama hapfuye abantu bagera ku 3,000 biganjemo abasivili. Mu kwerekana raporo yabo by'umwihariko kuri uyu wa gatanu nk'uko bigaragara uwitwa Delion ni umunyamabanga wa AFC by'umwihariko yavuze ko nyuma y'ubushakashatsi bakoze basanze muri iyo mirwano ya Goma harapfuye abantu bagera kuri 874 bose bagizwe n'abazari na FARDC ndetse na M23 nk'uko abivuga. Mu gusubiza ibibazo by'abanyamakuru rero bwana Bartara Bisimwa by'umwihariko akaba ari uwungirije n'umukuru wa M23 we rero yavuze ko abo bapfuye muri iyo mirwano ya Goma 90% ari abarwanyi bo ku mpande zombi zarwanaga cyangwa se zazihanganye. Uyu munyamabanga wa AFC kandi asoma ibikubiye muri iyo raporo yabo by'umwihariko yavuze ko itanga ibisobanuro birambuye n'amakuru y'ukuri ku bindi birego yita ibihimbano byarezwe uyu mutwe wa 23. Ibyo birimo inkongi y'umuriro yishe imfungwa muri gereza ya Munzenze, gushyira abantu n'abana muri uyu mutwe ku ngufu, gufunga ku ngufu inkambi z'impunzi zari Goma ndetse no mu nkengero zayo, ubwicanyi ku bana mu mujyi wa Bukavu, ubusahuzi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Bimwe muri ibi birego kandi byagiye binagarukaho cyane muri raporo z'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch, Amnesty International ndetse n'indi miryango igiye itandukanye. Uyu munyamabanga wa AFC kandi yanavuze ko byinshi mu birego byahimbwaga na leta igamije guha isura mbi uyu mutwe wa 23. Ku bantu babyibuka neza by'umwihariko ku byaye muri gereza nuko mu gitondo cyo ku itariki ya 27 Mutarama ubwo M23 yari yasatiriye umujyi wa Goma kuri gereza iyo umugererezwi nka Munzenze havuzwe gutoroka kw'abanyururu benshi, inkongi ikomeye cyane y'umuriro ndetse n'impfu zamwe rero mu mfungwa nyinshi cyane ahafungirwaga abagore ndetse no gufata ku ngufu bamwe rero by'umwihariko muri bo. BBC by'umwihariko yamenye ko imfungwa zigera ku 4,000 z'abagabo zatorotse ndetse n'abagore bakeya. Umwe mu bakozi ba ONU yarabwiye BBC ko rero mu nkongi y'umuriro yabaye ku gice cyifungirwamo abagore hapfuye abagera ku 132 n'abana bagera kuri 25 bahiye kugeza bapfuye. Uruhande rwa leta rwavuze ko kandi umutwe wa 23 wagize uruhare mu byo rwise amahano kuri gereza ya Munzenze. Muri raporo yabo rero by'umwihariko nk'uko bigaragara ya 23 uyu wasobanuraga byinshi kuri yo umunyamabanga wa AFC yavuze ko ibyabaye kuri gereza ya Munzenze byabaye mu gitondo mu gihe rero M23 yahageze mu masaha y'umugoroba. Yavuze ko mu iperereza ryabo basanze gutoroka gereza byaratangiye iminsi mike mbere y'iminsi mike ya mbere y'uko M23 igera muri icyo gice. Yagize ati muri iyo minsi abacunga gereza bari barashyizeho rero ikiguzi cy'amafaranga ku mfungwa ishaka kurekurwa. Kuri uwo munsi kandi abafungwa b'abakene batari bafite ubushobozi nibo bateye inkongi y'umuriro kugira ngo rero nabo babashe kubona uko batoroka. Yongeraho ati umuriro wakwiriye mu gihe rero by'umwihariko abacungagereza bamwe bari bahunze bagasiga ibyumba rusange by'umwihariko bimwe babifunze nko mu gice cy'abagore, cyatumye rero by'umwihariko bamwe bapfana n'abana babo. M23 kandi ivuga ko itabashije kumenya umubare rero nyawo w'abapfiriye muri gereza ya Munzenze nk'uko byamaze kugenda bitangazwa. Iyi raporo ya AFC kandi nanone ihakana ibirego byo gucyura ku ngufu impunzi ibihumbi zari mu nkambi by'umwihariko nk'inkambi za Mugunga zigiye zitandukanye
aha ni mu nkengero y'umujyi wa Goma. Bavuze ko kandi izo mpunzi zatashye ku bushake bwazo. Imiryango mpuzamahanga ifasha itandukanye yatangaje ko izo nkambi zafunzwe na M23 ku ngufu, abari bazirimo rero by'umwihariko bakirukanwa bagakwira imishwaro, abandi bikaba ngombwa ko basubira aho bahunze, aho baturutse bahunga. Uyu munyabanga wa AFC kandi yanavuze ko izo nkambi zimwe zirimwo ibirindiro by'ingabo za leta ndetse n'imitwe ikorana nazo kandi zakorerwagamo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi buteguye, ubucuruzi butemewe, buraya ndetse n'ibindi. Ashinze imiryango ifasha kugukira mu kuba rero izo mpunzi zari ziri aho ngaho. Uyu muyobozi kandi yagize ati impunzi ubwazo nizo zahisemo gusubira iwabo ku bushake. Nyuma yo gutaha rero kwazo, abari bitwaje intwaro bari bari mu nkambi barabuze barahunga. Raporo ya M23 kandi isohotse nyuma yuko kuwa mbere by'umwihariko mu minsi mike yashize ikigo Amnesty International gisohoye raporo ivuga ko uyu mutwe wishe wanakoze iyicarubozo, wafunze abantu binyuranyije n'amategeko kandi wanyuruje abafunze mu bigo rero ufungiramo i Goma ndetse na Bukavu. Mu itangazo AFC kandi by'umwihariko yavuze ko iyo raporo ya Amnesty igamije gusebya uduce bafashe turimo amahoro n'umutekano, inenga ko rero ari raporo zikorerwa kure n'ahantu batageze, by'umwihariko kugira ngo bashe kuba bamenya neza ibyo bavuga n'ibyo batangaza. Amakuru akomeza kugenda atugera rero muri kano kanya, cyangwa se amakuru akomeje kugenda by'umwihariko adushikira, yemeza ndetse akanagaragaza ko uyu mutwe wa M23 ko byagenda kose gukomeje gushakisha uburyo bwose bushoboka hasi no hejuru wakwigarurira ibindi bice bigiye bitandukanye. Ariko kandi ku rundi ruhande ngo abayobozi bawo bo bakomeje kugerageza by'umwihariko bamwe kurebera hamwe uburyo bakwigumira mu bice bimwe na bimwe, aho kugira ngo bakomeze kugenda by'umwihariko bashakisha cyangwa se bakomeza kwigarurira ibindi bice bigiye bitandukanye. Kugeza ubu rero abakurikiranira hafi ibibera muri Burasirazuba bwa Kongo bemeza ko gahunda z'ibiganiro ubwazo nta kintu na gito zishobora kuba zatanga, mu gihe impande zombi zihanganye zo zidashobora kuba zagira uburyo zumvikana kubikomeje kugenda biba ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara. Mu kanya turagaruka kubikomeje kugenda bivugwa hirya no hino mu isi. Mbifurije ibihe byiza, mbifurije kuramuka neza, mbifurije kuhaha mu karongo aho muherereye.